Kalat nong sba sport club mentakas ngi ke nyau trik urisau kalayo ban play perdano ika lumpung kenjat bol ke belah tip ke first knockout football tournament ajar pulai ya ke bala penlong hapo kamadan lat nong spa West Khasil district. Usam lakis imli uberi usketri ke Green Tech Foundation Meghalaya ulwan ban play perdai ketika lumpung kum ukongsan haringkat ke jingidon langru urang ba dong ke dong lat nong spa kinong ilam ban nongkit kam ke sport club bat kiwe. Hapa phai ke jingila kai ke bening kong jong ke lumpung ke balalong ke ka dong mauleng SC persya ke MNU driver. Ha ka ba ka kenhun jong ke MNU driver ke layo ban khore ke jingjob da laiko la shikol. Kat ba ke jingi khun ke baar ke balalong ke 11 brother persya ka machaprang. Ka kenhun ila kai jong ke 11 brother ke layo ban khore ke jingjob da ka ba tap sant ligi kol. Kat ba ka machaprang ke yo ban tap tang art ligi kol.